Ahu, hi ha he he ho. 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 Hi ha he ho. Ahu, hi ha he he ho. Hi ha he ho. ከመይ ቀኒኹም ህፃናት? እዚ ሰሙናዊ ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ እንታይ ከም ዝተምሃርና ትዝክሩ ዶ? ንፉዓት ነዚ ሰሙን እውን 4 ፊደላት ትግርኛ ክትመሃሩ ኢኹም። ዝተምሃርኩሞም ፊደላት ተጠቒምኩም ከመይ ቃላት ከም ትምስርቱ፣ ከመይ ቃላት ከም ትፅሕፉን፣ ከመይ ቃላት ከም እተንብቡን ተለማመዱ። ቀዳም ምስ ተረኸብና ብሓባር ተሳትፎ ክህልወኩም እዩ። ፅቡቕ። ንምዃኑ ህፃናት ቋንቋ ትግርኛ ትኽእሉ ዶ? ቋንቋ ትግርኛ ዝኽእል ሰብ እዞም ዝስዕቡ 4 ነጥብታት ዘማልአ እዩ። ምድማፅ፣ ምዝራብ፣ ምንባብን ምፅሓፍን ዝኽእል ሰብ ማለት እዩ። ህፃናት ንስኹም ከ ካብ እዞም 4 መሰረታዊ ክእለታት ቋንቋ ትግርኛ ኣየናይ ከም ትኽእሉ ንወለድኹምን ኣሕዋትኩምን ንገርዎም። ገኖም ኣብዚ ሰሙን እዚ እውን 4 ፊደላት ትግርኛ ክንመሃር ኢና። ነ፣ ኘ፣ ኣ፣ ከ። ነ፣ ኑ፣ ኒ፣ ና፣ ኔ፣ ን፣ ኖ፣ ኘ፣ ኙ፣ ኚ፣ ኛ፣ ኜ፣ ኝ፣ ኞ። ኡ፣ ኢ፣ አ፣ ኤ፣ እ፣ ኦ፣ ከ፣ ኩ፣ ኪ፣ ካ፣ ኬ፣ ክ፣ ኮ። ነ፣ ኑ፣ ኒ፣ ና፣ ኔ፣ ን፣ ኖ፣ ኘ፣ ኙ፣ ኚ፣ ኛ፣ ኜ፣ ኝ፣ ኞ። ኡ
إي آ إيه إ أو كا كو كي كا كي ك كو ጽቡቕ ህፃናት ናይ ቋንቋ ትግርኛ ነጥብታት ካብ ሶኒ ክሳብ ዓብዪ ኩሉ መዓልቲ 10 ደቂቕ ክለማመዱ ይግባእ። ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ቋንቋ ትግርኛ ምእንታን ክትክእሉ ንሎሚ ሰሙን ኣብዚ ይኣኽለና። መጻኢ ቀዳም ናይ ሓባር ንጥፈታት ክህልወኩም እዩ። ሰላም ቆኒ Ahu, hi ha he he ho. 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 Hi ha he ho. Ahu, hi ha he At Dliet Football and Tigrinya Academy, we're igniting a passion for sports and culture right here in Birmingham. Imagine children laughing and playing football, their faces lighting up with joy. This isn't just about the game. It's about building a community where tradition thrives. Our expert coaches are dedicated to nurturing young athletes, guiding them through drills that enhance their skills while instilling values of teamwork and discipline. In our vibrant classrooms, kids immerse themselves in Tigrinya, surrounded by the rich heritage of Tegaru culture. This academy is more than a place to play. It's a celebration of who we are. With thrilling matches and cultural events, we're empowering the next generation to embrace their identity through sports. Enroll now and be part of this extraordinary journey.